Pumai Baptist Church Snapti Youth Evangelistic Camp Thaipovi 2017 Vere 26 to 29 September he ila church compound he no bisula seno velula bisi campers matoha sa registration happy bisubala esapino velula bisi ba campers matoha ramahini vichi polano vyapale hana ha youth members mathala hi pause Pumai Baptist Church Snapti Youth Evangelistic Camp 2017 Team High Deny yourself and follow Christ. And I know sulai, you know, Lavi James we, Javu came and he, you know, director sa sulai. Either we came hai matso so either we nalimai juno darka showe. Came hada hino ve ito nalimai ve dolo rama soloju ko rama we ko ala rama we have viju he ha hele diju hai ito we came hada hino ve solon ngolano ito hai hema hai hana hino life chance loe di jinu pono we chipo yu likiba mano activities hino tali hino ve loso no ve sola savano the shano matar malaya venna buluza ve enroll so hapoyano ito kema na he velolo and come and be blessed in pono we kalore. Hi PBCS youth inu Helen Jodie Jovu Takure Bible Camp is inu co-director Alice Bile Camp hi vululu metasa lele ngatrelomoy vu Camp hi lule yasuda buto metasino vyachi pana tavulupyo yale metali decide chuluma bu metat decide chulano program hana ise vulupyo ida sinye meta ko vetala aji rovi de ja Jovu Pumai Baptist Church Sanapdi youth maidonu conduct sula you evangelistic camp han hai khoshwa khojishwa boy dazun diluza sama khame shitutu da ma alili ve dojo hai mashchu tele ale tilki manu ke madanu ramai ve doloju ramai vesoloju ke madanu matsosa vesolo da ji choe savanu sama khame dore mate dinu kola ve ja hana ngau jok khale ke da ji nimai tonya ko ve mate dinu ke mi ve da khai dile. Hello, Aji Harina Roste. Javo PBCS Youth Maitano Youth Evangelistic Camp hane program sa buju haiz na lemeta maite tino ko veja julano fe pohila ro ko hila camp hi velo mez sa khaino ala kha talamoi camp hi velo lo buju masra las ro ko veja ngolai maite tino camp haiz ve to khai dilai. Bye bye. Pastor juve to youth evangelistic camp ni jono ne youth ma hi dai chi papu ne papu apele जब 2017 में evangelistic camp है इधर PPC सनापति में तो जा दिक्कत माया church में सेवा है ना में तो encourage आपा सब तसल मशीन लदे रा इधर किया चुकती ची है मलेशिया में नोंते इधर सब चिक्का इधर लो ना में तो पापा शॉप में प्रोग्राम सुले दा मिस्री मिडे मिस आहा थक कमज़ो सेव सो दे इधर लो जा इधर camp है लो मोलो जा church worship taral suima kem hinema buta ku hinu rakuno ji ha tabanu keman ha nal me dozun lifetime hi he ba khali bilolo sanawi te sengolo thezo tapanno muju kemba ido 2-3 lakhs la tarabe physical arrangement labwe na hate teza bu moe pato choju vabe namato ha ram solo to guzo chibeda the win nagalai ni speaker a haipa ido manipur hin ai lo im do mam dani chipola je he ito tsucho shom de che pawwe era namato ha makala liwe kemhi lushile de vi jia sudawe ene kemhi lo lama zo rakhu shule de je ha e encourage we lifetime hi heta ha dojo jalo huju babe kalo de basura sube kalo re pastor ja kemhi belai ni mata kemhi be da khai dile Hi, Aji Haikan ni ramai de. Jabu Youth Evangelistic Camp hani jitoni praise and worship sule lively to sule jitoni solo ko bujuma jitoni best in pe sule tabe me te din ko jango jo ko da ni me to in ko e gallery don't miss it.